بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد كلا إنه كان لآياتنا عنيدا سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر إن هذا إلا قول البشر سأصليه سقر وما أدراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحة للبشر عليها 19. وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين
الجنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى أفضل الخلائق أجمعين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد مشاهدين الكرام أحييكم بتحية الإسلام وأرحب بكم أحر الترحيب فأقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah mga katawtay manghuran hitukbal tanyo pa Allah subhanahu wa ta'ala in pagsarang sukul iwan pamudji Tuhan Rabbul Alamin amuin nag-aamulahi sinkatan pakaradyaan sin ipon niya mangi marayaw in iyan daing ha pagbaya pakadaran liukis sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya sarta iban hikmat may ta'jimatu in mga pakaradyaan mangi marayaw mga katawtay manghuran in pangadjian tanyo hawak turum ini amunalaw ta mga hikmat sin musiba in ini mga katawtay manghuran mura-murahan bang tanyo kabawbugan kahatian marayaw hika rayaw sin parasahan sin tao kyub dan musiba hika hayang sin laum daghal sin tao kyub dan musiba sarta ikaku sin kasusahan niya labi luba na tuod dumayaw in huna-huna niya patuhan Rabbul Alamin Allah subhanahu wa ta'ala karena mga katawtay manghuran in Allah subhanahu wa ta'ala tumtumun taniyo Ar-Rahmanir Rahim sangat baing ulungun sangat baing kasihun arham bina min anfusina wa walidina wan nasi ajma'in in Allah subhanahu wa ta'ala sangat baing ulungun tubus labi pa daing ulung tanyo
mismo pabaran tanyo, labi pa inulong ding hamaas tanyo marikato tanyo, iban sinkatan manusia. Wayroon makaliyo, harahmat, ulong iban kasi sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya. Hangkan na lang sin mga ulama, al-arifu la yashku illa ilallahi wahda. Kabtangan ni Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala kitab niya Al-Fawaid. Intao kihatian niya marayaw in amuin pakarajaan magjato mangi marayaw na di siya magreklamo kansiyo magguwa sin problema niya buat malaingkan tunggal pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala amuin Tuhan Rabbul Alamin sangat baing ulungon baing kasihon paipon niya. Labi day ngay siyo manusia misan pain maas amuin nakalando in ulong paanak niya, labi in ulong rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing Tuhan Rabbul Alamin Ar-Rahmanir Rahim, tuos sangat baing ulungon baing kasihon. Hangkan na mga kataw tayo manghuran pangadjian tanyo hawak turum ini hasupaya kahatian tanyo na mga musiba magjato hakabuhi tanyo na iyan aun nasadya hikmat mga kataw tayo manghuran. Hikarayaw bang tanyo kahatian insya Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pangadjian tanyo hawak turum ini. Ini mga kataw tayo manghuran tingian sadya dahil nga mga tingian sin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pajatuhun niya in musiba ka mga ipon niya. Tingian sadya in amuin pangadyan tanyo hawak turum. Sabab mga kataw-taw manghuran di matungkad, di abutan sin akal pikilan sin kita ni manusia in amuin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala paamuin pagpajatuhun niya musibah. Tumtumuntan niyo na sadya na in Allah subhanahu wa ta'ala sangat baing ulungon baing kasihon. Dahil nga sawabyat to tanto na sadya in katan pajatuhun niya hakabuitan niyo in iyan hikarayaw. Aun na sadya hikmat hikahatul sin pakaradyaan sin kita niyo mga bariman. Mga kataw-tay manghuran hangkan may tayad to in pangadjian tanyo hawak turum ini tingian sintingian pa sabab karna lando tuod mataod din hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala di abutan sin pikilan. Sampai dia Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala hakitab niya Shifaul Alil fi Masailil Qada wal Qadar wal Hikmah wat Ta'lil. Law Imam Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala law dahabna nadkur ma yattaliu alayhi min hikmatillahi fi khalqihi wa amrihi lazada dhalika ala 10,000 mawdi'. Bang kita niyo manaw karna maglawag tuod, umingat tuod, sumabot tuod sinkatan hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala pagpajatuon niya ipon niya iban sinkatan din dia dunya musiba mangi marayaw uno na labi hangpo nga ibo makabaak kita niyo, labi hangpo nga ibo hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga kataw-tay manghuran. Ma'akusuri adhanina na Imam Ibn al-Qayyim rahimahullah parahal malamma pa haupo pa yung pikilan tanyo ini abutan sin akal pikilan tanyo wa naqsi uqulina wa ma'arifina
para hal tiyo-tiyo da. Limited da in panghati tanyo. Sumakawa bang tanyo tuyuan tuod. Sabbuton in katan hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Labi pa hangpo nga ibu hikmat makasabbot kita niyo. Subhanallah. Hikmat sin mga musibah, sakit, aramala, pajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala randiya gumi. Na inyad tumakataw tayo manguran, amu sadya inyawutan sin akal pikilan tanyo malamma. Amu in tiyo-tiyo datod. Ilmu dihil kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di pa abutan in kasampurnaan sin hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Hangkan na mga katao tayo manguran na tingian, ang patingian in pangadjian tanyo waktu rum ini biyaktul kato tanyo sin mga ulama. Murah-murahan misan amuin tiyo-tiyo biyan atau tingian sambat tabiayan na murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amuin pangadjian tanyo waktu rum ini. Mga kataw-tay manguran, hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, pajatuhun niya yung musibah, muna-muna uning pag-ianong musibah. Lahi Umar ibn al-Khattab radiyallahu an, kullu ma sa'aka fahuwa musibah. Katan, pakaradyaan, mangi, hapang nanaman mo, haparasahan mo, hapangatod mo, amo na yating pag-ianong musibah. Katan pakaradyaan, am hindi mo kababayaan, musibah. Pagtag na yato. Sa lagbo-lagbo musibah, lang si mga ulama, musibatun fid din. Amo na in musibah tungod agama, pag-agama. Amo in manusia, di niya na parulihon in pag-agaman niya. Pahil-pahilin niya na mayroon na halga kanya sin agama. Na amo yan in sa laggo musibah lang si mga ulama. Sabab in kahatulan, sin pakaradyaan, sin ipon din di hadunya, bang niya baugbuwanin agaman niya. Sabab amo yan in sara, sin kabuhi, sin kita niyo ipon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sara mga kataw-tay manguran. Natagnaan tayo mga kataw-tay manguran, panagnaan, hikmat, mayta, pajatun sin Allah subhanahu wa ta'ala musiba, panagnaan, tahqiqul ubudiyya lillahi rabbil alamin. Hasupaya masabunnal, magbaynat tuod, bang matandayin pagtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala tunggal. Subhanallah. Sabab mga kataw-tay manguran, aun din nga mga manusia, magtag-ipon sadya sila pa Allah ta'ala, may nga tadya sila magtuhan, hakahalan, mahayang, masannang, sumarawa, kuno kaingatan bang matanin pag-iman nila, bang sila paratungan na sin Allah ta'ala aramala musibah. Dahil doon hayan gumawa in amuin matanwal na sin ipon. Hangkan na lawhi Fudail ibn Iyad rahimahullah, annas madamu fi afiya masturun. Inmano siya, salukay siya halaw kahayangan, kalapas din hakatan kangian na kiyatatampanan in hakikat kamatanan sin pagkataon niya, sin pag-ibadat niya, pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, kaya tatampanan, kaya lilibunan. Faida nazala bihim bala, saru ila haqaikihim. Apabila dumatong na inbala, musiba, na gumawa na, in matanwal na sin manusia. Gumawa na in hakikat niya to, bang matan din pag-iman niya, in pagtag-ipon niya pa Allah ta'ala, di da matanhod, di da mapinda, pasaral mu'min ila imanihi,
in bariman mattan na magburuhunin pag-iman niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gumawa in amuin mattan tuod ka na naman niya, tumampal pamano siya, kaingatan niya, ginhawabaran niya in siya bariman pa Allah ta'ala bang niya tiyag sabar. Sabab sipat sin bariman, apabila datungan sin musibah, pagsabar niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wasara al-munafiq ila nifaqihi. Damikyan in tao hawal-hawal in pag-iman bukong damatan gumawa na to din pagkamunapik niya, magsusungin kamunapikan biyayan. Na ini mga katautay manguran, kamattanan. Biada simbakay biyayan. Bakay mo na pupun biyayan, di mo kaingatan, matuhila isyuto din kanila, in mattan bakay mo. Iban sin plastic long tabian, long sin kabataan, buat malaingkan bang hawak to musiba na. Bang hisiyo in makapin, tumatas din doon hayan, bakay mo, masi-masi. Kikilakaw bakay mo, hawak to kasigpitan mo na biyayan. Amuin masi-masi, yaunda, malasakay mo, kikilakaw bakay. Hangkan na lang sin mga kamaasan tanyo biyayan, amuin pagsabuton bang aun bakay, bang wayroon sigay. Nabiyanda mga katautay manghuran, in amuin long ta, hikmat sin musibah, para tungon sin Allah subhanahu wa ta'ala, supaya magsabunal tuod bang matnandain pagtag-ipon tap Allah subhanahu wa ta'ala tunggal, sabab mga katautay manghuran, mataod. Kaya sa ako pantanyo, makusog mag-ibadat, marayaw mag-ibadat, hawak to kahayangan, sumarawa tiyo kasmayan sila sinallahu ta'ala, piyaratungan musibah, nagsirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, di magpatasbud, nagkadya, niyatura patampat, nangayo-ngayo rin dito ato, hawak to tiyo kas sila sinallahu ta'ala, piyaratungan musibah, sakit, at tawa kasigpitan, nalupa, sin pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, nakatali da maray siyukot kita sin tampat, malugay na kita, wala naka lahot matto patasbud, nakasumbay matto, la ilaha illallah, nakasumbay binatang, la ilaha illallah. Na ini ni mga katawtan manguran, mataod biyan. Hangkan na sampay iplak sin Allah subhanahu wa ta'ala halam Quran, parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf, fa in asabahu khairun itma'anna bih, wa in asabatu fitnatun inqalaba ala wajhihi khasira ad-dunya wal akhirah, dhalika huwal khusranul mubin. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, aun ding mga manusia magtag-ipon pa Allah subhanahu wa ta'ala, hawal-hawal in pag-iman niya, in pamarat saya niya, bukon gawgot, halawm pagduwarwa biyayan, huka-huka biyayan, mahuka. Pa inasabahu khairun itma'anna bih, apabila datungan siya karayawan, kahayangan, na gawgot in pangatayan niya, magtag-ipon pa Allah ta'ala. Wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, sumagawa bang siya diatungan na musiba, tutukasan din Allah ta'ala, bang matnan din pag-iman niya, na manaykod na siya sin pamayhuan niya, mapinda na yung pamayhuan niya, mapinda na yung pag-iman niya, pakakupuran, in pagtaat niya, mapinda na papaghinang maksiyat, di na magsambayang 5 wakto. Matawad biya ini mga katawtay manghuran, masatan niyo. Magsambayang 5 wakto, diatungan mayan musibah, uno-uno na, siyusunin Tuhan, Allah subhanahu wa ta'ala. Magsambayang kita lang niya biya ini, pagubos. Diatungan da kita masi-masisin musibah. Na di na gumawa pa masjid, la ilaha illallah. Naamu na inindita sin Allah subhanahu wa ta'ala, mapinda in amuin kaunan niya,
na manusia biya ini khasirad dunya wal akhirah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, lugi na siya dunya iban akhirat. May ta siya nalugi din dia dunya sebab karena wala siya nakapas sin amun tutukasan sadya yat tubiyan. Bangnya yat piasa ba siya baran pa Allah subhanahu wa ta'ala, timutug siya rin doon na pag-iman panauhid pa Allah ta'ala, wala rasa si makat patasbud, masi-masira siya nagsambayang nangayudua pa Allah subhanahu wa ta'ala, nagparuntungan siya sin tungbas pahala sa lagu-lagu ning Allah ta'ala, amo na insulga sa amo yanin biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala, tungbas niya mga tao sabar sulga, masabutan nyo rin siya Allah subhanahu wa ta'ala. Haadlaw akhirat lugi da siya sa hipagbak ng siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta di niya na madawat insulga sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab napinda yung kahalan niya, dahil nga pag-iman papagkupur, dahil nga panauhid papagsirik, dahil nga pagtaat pamaksiyat, sabab sadya sin musibah yato. Dalika huwal khusranul mubin. Indamikyan yadto na amunayan, indamikyan hayan, amunayan in kaluhian matampal. Wal iyadu billah. Mga kataw tayo manguran hangkan na sa kahaba, aun dumatong kato tanyo musiba, na in aunun tanyo, in amuin tumutog kita nyo rin doon hayan, haara masin Allah talagang pagtatum tumuntanyo in iyan, yukas ako sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, biya hayan, in sunnat sin Allah subhanahu wa ta'ala pa mga ipon niya, tukasun kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, parman sin Allah ta'ala, ahasiban nas ay yaqulu amanna ay yutraku ay yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Uno, in pamista sin manusia, pasaran na sila sin Allah ta'ala, mamung sila in kami bariman na, nagparat saya na hindi sila paratungan tutukasan, natanto na sadya, paratungan kita sin Allah ta'ala tutukasan diyan. Bang matanda, in amuin, pag-iman ta pa Allah subhanahu wa ta'ala, di arasab sin umat na kaunayat to. Kasahabatan, Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakalaway kasigpitan, sin kahalan, sumagawa unin hinang nila, siyabaran nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Gamayan kimusog in pag-iman nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wala sila napinda wala napinda in kahalan nila. Nabiyan mga kataw tayo manghuran. Nabang kita niyo makapas sin amuin musiba dumatong kato tanyo amuin hipagrida ta, sarta sabaranta, sarta wat-wat kita tungbas pahala dengan Allah Ta'ala na biyaray ta sin Allah subhanahu wa ta'ala, hadis niya kudsi, ibna Adam, ya anak apu Adam, in sabarta wahtasabta inda sadamatil ula lam ardalaka sawaban dunal jannah. Subhanallah. Ini mga kataw tayo manghuran, riwayat Imam Ahmad kan Ibnu Majah sarta siyahi siya Imam Albani. Dan kan Abi Umama anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, nagparmanin Allah subhanahu wa ta'ala, hadisnya kudsi, ya anak apu Adam, bangkaw nagsabar sarta wat-wat kau pa Allah ta'ala sin tungbas pahala, sin musiba dimagpak kay mo, aramala dimatong amuin hawakto panagnaan, kahalan dimagpak dimatong in aramala, siyabaran mo sa wat-wat kau pa Allah ta'ala sin karayawan, parman sin Allah ta'ala, di ako magrida bang bukon intong bas pahala niya sulga. Subhanallah mga kataw tayo mga. Parman sin Allah ta'ala, di ako magrida kaniya tungbas pahala bang bukon sulga. Subhanallah mga kataw tayo mga. As-sabru inda sadamatil ula, amuin kasabar hawakto panagnaan dumagpak dumatungin aramala, in mapatut hinangun tarin doon hayan, magsabar sa umwat-wat kita karayawan. Pa Allah Ta'ala,
madawhat ten sulga mga kataw tayo manguran. So magawa bang di na amo na imbita sin Allah Ta'ala malugi imano siya dunya akhirat. Nabiyan mga kataw tayo manguran panagnaan niya to. Hikmat sin amuin musibah. Supaya masahunal bang matan din pagtag-ipon ta pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaruan niya mga kataw tayo manguran hikmat tamhisun minad damb. Hika sutsi sin manusia ding hadusa. Sabab mga kataw tayo manguran na tanto na sadya in kita niyo anak kapu Adam magpakalanggal na sadya dosa biyayan. Di ta nakaingatan bang pila na di na maambat in Allah subhanahu wa ta'ala day nga rahmat niya paipon niya para tungan niya musibah. Hasupaya makiparakyat to in paldusahan sinipon. Subhanallah. Diaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Tirmidhi dan kan Nabi Hurairah radhiyallahu an sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ma yazalul bala bil mu'mini wal mu'minah fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah wa ma alaihi khati'ah. Masi in bala dumatong bariman usog na katawa babae musibah na kapagin hawabaran niya atawa pa anak niya atawa pa pangalta niya sahingga ipagbaknin Allah Ta'ala wayroon na rusa-rusan niya. Subhanallah. Sabab hikakiparat apabila tanyo sabaran da pa Allah Subhanahu wa Ta'ala sarta umuat-uat kita karayawan marayaw rain huna-una ta pa Allah Ta'ala di da kita mapinda. Insya Allah Subhanahu wa Ta'ala hikakiparat yan mga kataw tayo manguran. Hangkan na day nga mga siyara bang kita mamisita hataw na sa sakit na day nga mga kabtangan hibay tabian tahurun insya Allah hikasutsi insya Allah in amu in sakit hibay tayat to day nga mga siyara at mga kataw tayo manguran hikakuyag sin pangatayan sinataw na sa sakit diyan. Tahurun insya Allah. Hikasutsi day nga paradusahan insya Allah. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Hambuk pabayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam din kan Abi Sa'id iban kan Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qal day nga Nabi sallallahu alaihi wasallam nagsabda siya ma yusibul mu'mina min nasabin wala wasab wala hammin wala huzun wala ada wala ghammin hatta syaukata yushakuha illa kaffarallahu biha min khataya. Hadis muttafaqun alai mga kataw tayo manguran. Hadis sahih. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam way dumatong musibah pabar iman usog na katawa babae min nasabin wala wasab laul atawa sakit kana naman sinbar iman dahing halaul iban sakit laul magtarbiya pa anak laul paglawagan usaha halal sakit pamaranan sakit liabayan tiyahanan sin ina hapag burusan pa anak niya halom sinsiyam bulan halom pakandangan nakananang sakit sampai pagbugsak pasikan masi-masi nakananang sakit in inatan yu kailo in iyan uning data sin Rasul sallallahu alaihi wasallam way kumugdan musiba pabar iman usog na katawa babae laul iban sakit wala hammin wala huzun iban problema sin susungon iban sin kasusahan uno-uno na makatumtum kau kasusahan sin mga masalima bay wala ada iban kabinsanaan kasigpitan wala gham atawa problema hawak tu biyayaun uno-uno na
kabubuhaan kananaman mo biyan. Hatta syauka, sampai intulok biyan, katunukan kau, buat malaingkan sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna sabbut yatu katan, hika kiparat sin dosanya. Kiparatun sin Allah Ta'ala kasaannya dosanya. Subhanallah, mga kataho tayo manguran. Mataod biya ini. Pila na inamuin tao na maintenance nila, hakabuhi nila biyan. Diarara nila na yung sakit arthritis biyan, sa upama biyan. At nawa mag-injection insulin biyan. Dialysis. Makananam na sadya, kasigpitan, injection na tawa uno-uno na. Kasusahan, inyabto, ikakiparat sin pardusahan nila. Subhanallah. Bang tanyo sabaran, iban marayaw inhuna-una tanyo, huwat-huwat kita nyo karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kita nyo di da magmasukal. Namud na ina, mga kataw tayo manguran. In kasigpitan liabayan sin ina, halom siyam bulan, in anak niya, halom pakandangan niya, in bugat, in laul, kaya na naman niya, dum adlaw, labiluwa na bang mabut na in pagbugsak niya, pasikaan sin anak niya. Subhanallah, in iyan kiparat sin pardusahan. Apabila niya sabaran na pa Allah Ta'ala, magrida sa sin pakadaran, sarta umuwat-wat siya karayawan. Subhanallah. Nabiyan, mga kataw tayo manguran, hati niya, hikmat ini, bang tanyo pandugahan marayaw, na hikahayang sindong daghal tanyo, ay kau, matan, rahmat hati in amuin musibah biya ini. Na ayaw isab, mga kataw tayo manguran, pangayon tanyo pa Allah Ta'ala biyan, ya Allah, paratungin ako musibah biyan, hasupaya, makiparating pardusan ko, ayaw, ingat to, wala siyara imbiyat mga kataw tayo manguran. Gamayan, diara kita nyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salillah al-afiyah. Pangaywa pa Allah Ta'ala, malapas ko rin nga musiba. Sumarawa, bang dumatungin musiba, piya ngayo kayo mo sinsara, insabaran mo. Nabiyan, mga kataw tayo manguran. Sabaran mo sa ta umot-wat kau tumbas pala karayawan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikatu, mga kataw tayo manguran, hikmat sin amuin musibah, husulul ajar, wa rif'atud darajat. Makadawhat kita niyo tumbas pahala, iban ang katunin darajat na niyo. Apabila siya barantan niyo in musibah di matong, labi luba na tuod amuin panagnaan, dagpak di matong in musibah. Sabab amu yan imbita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, pasabaran kato niyo, innama sabru inda sadamatil ula. Sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bunal to din pagsabar, amuin panagnaan dagpak di matong in aramala. Dahil doon hayanin pagkikitaan to chin kasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabar, ayaw ko to malupa pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang inimahinang tanyo, makadawat kita nyo tumbas pahala. Iban ang katunin darajat tanyo. Hangkan na biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing hamanga amuin karayawan pahala, sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yusibul mu'mina syauka, fama fawqaha illa rafa'ahu Allah biya daraja, wa hatta anhu biya khati'ah. Di wayroon kumugdan pabar iman usog na katawa babae, misanda kumantugsok diayan, kaya tunukan siya sa baba-baba na yato, iban sin katan lumari pa dahil hayat to, wat malaingkan ang katun sin Allah Ta'ala darajat niya, iban papasun dahil kaniya, tanakun dahil kaniya, in kasaan pardusahan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, mga kataw tayo manguran. Aun hikmat, mga kataw tayo manguran. Hambuk baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in hambuk usog, inna rajula la yakunu lahu inda Allahil manzila, fama yablughuha bi'amal, fama yazalu yabtalihi bima yakra hatta yuballighahu iyaha. Subhanallah.
Bunal tuod inambo kusog sabda sin Nabi sallallahu alaihi wasallam aun darajat niya mataas sa hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa di niya to abutan sin amal ibadat niya. Kaya sahabat tu pia masih siya. Pia ratungan sin Allah ta'ala bala, tutukasan, musibah sin kahukawan niya, pakarajaan kahukawan niya, hasu sahingga naabot niya. Simampay na siya padarajat sa taas-taas yato hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah mga katao tayo manguran. Hikmat para tungon sin Allah ta'ala musibah supaya iangkat indarajat tanyo. Subhanallah. Nabiyan mga katao tayo manguran. Hangkan na dita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga tao amuin wayroon kiyugdan sin musibah dan di hadunya mangibog-ngibog hadarat sin Allah ta'ala hadlaw kiamat. Hadis din kan Jabir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nagsabda Rasul sallallahu alaihi wasallam yawaddu ahlul afiyah hina yu'ta ahlul bala'i sawaba يوم القيامة لو أن جلودهم كانت قردت بالمقاريض. Hadis Hasan ما كتاوتي manguran riwayat Imam Tirmidzi wa hasanahu al-Albani. Yawaddu ahlul afiyati yawm al-qiyamah. Umangan angan tuod in mga tao way kiyugdan musibah din di dunya hadlaw kiamat na ini. Umangan angan sila mawaya tuod sila hawak to kita nila kakitaan nila na in mga pahala tungbas pahala sin mga tao kiyugdan musibah rin diya dunya amin nagsabar makaangan-angan in mga tao way kiyugdan musibah diya dunya law anna juludahum kanat kuridat bil maqarid bang sadya law niya diatungan nakita nyo sampay musibah dan dito hadunya amo ingin paisantan nyo ini nakirit na yan napais sin mahait doon nakasinlahot atawa laring hasupaya sadya makadawhat day sab kita nyo tungbas pahala sin amuin bala musibah piara tong pamanga ipon sin Allah ta'ala nagsabar. Subhanallah. Inlaggo sin tungbas pahala sin musibah pabila kasabaran iban umuwat-wat karayawan makaangan-angan ni mga tao hadlaw kiamat bang sadya kiyugdan nakita nyo sampay musibah din dito dunya amo ingin paisantan nyo ini nakirit nakisi sin lahot sin mahait. Subhanallah mga katao tayo manguran. Sumangawa biya na sinsambat ayaw tanyo isab pangayon pa Allah ta'ala ya Allah paratungin na kami musibah ayaw sabihin iyat wala ito siyara intiya ngayon kato tanyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam salillah al-afiyah pangayon pa Allah ta'ala malapas ka rin ang musibah sumangawa bang dumatong may musibah na sabari biya hayan mga katao tayo manguran. Na hikmat yan mga katao tayo manguran, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sangat bayang ulungon, bayang kasihon. Hikaupat mga katao tayo manguran, dahil nga hikmat sin musiba, tandihon minal ghafla. Ini panghimati, dahil nga kaligapan. Aun manusia, bang hawak to kahayangan na sadya in kabuhi niya sampai malupa na siya pa Allah subhanahu wa ta'ala di na mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala di wayroon na kanya bayan dahil nga sabi ito para tungan siya sin Allah ta'ala musibah panghimati kanya pagpatumtum sin aun kawasa tagkawasahan kanya Allah subhanahu wa ta'ala subay siya magpatikupo mag-ibadat bat bukunin kata niya o nahukum milik niya kasandangan sin kabuhi masi-masiin siya yaun siya halawm kawasa sin Allah subhanahu wa ta'ala piara tungan siya musibah bilang panghimati kanya
dahil nga kaligapan. Subhanallah. Pagpatumtum kaniya sin aun kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Giayan, inmano siya kasakupan tanyo. Bang halom kawasa na sadya, sampai maka una-una na biyan, na somebody na biyan. Sampai magtaas takabur na. Inmano siya. Bang halom alta na sadya, ataw halom kahayangan na sadya, di na gumawa pa masjid. Sumambayang. Halom aircon na sadya biyan. La ilaha illallah. Dahil nga sabiat to paratungan siya sinallahu ta'ala musibah, makatumtum siya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai makapangayo siya dua pa Allah subhanahu wa ta'ala. Biyahan mga katao tayo manguran. Naungi Wahab ibn Munabbih rahimahullah, dahil nga mga ulama sin tabi'in, yanzilul bala liyastakhrija bihid du'a. Para manaog in bala, musibah, hasupaya gumawa tuod in pangindua. Hajat taniw pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na inini, kesa ako panta ni mga katao tayo manguran. Datungan na masakit, datungan na musibah kasigpitan, kamaumuan si mga manusia naliligap, makatumtum pa Allah ta'ala. Sampai makapangyabot, la ilaha illallah. In kaibanan, di pa umamuin pangyabot diyan. La ilaha. Astaghanan. Astagfirullahalazim. Na ayaw mga katao tayo manguran. Suwaitan nyo, pajatuhon biyayan, sampuro na unin pagdikir pa Allah ta'ala. Ayaw tanyo paakaroon paamuin, hantang sinamuin, yasin kamatauran, astaghanan. La ilaha. La ilaha illallah. Astagfirullah. Nabiyan mga katao tayo manguran. Ang ining kamatauran, mangdatungan musibah, subhanallah, makatumtum pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katao tayo manguran, hikmat yan. Sabaon din nga mga manusia, amuin, nalupa na pa Allah ta'ala, naparatungan sila sin Allah subhanahu wa ta'ala musibah. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, wala nudiqannahum minal adabil adna dunal adabil akbari la'allahum yarji'un. Taan tutod, pananamun na mo sila sin siksa, magaan, mababa, amunin musibah rin diya dunya, hasupaya di na sila bukon pa amuin siksa dakula dan ditwadarat sin Allah ta'ala. Bukon pa. La'allahum yarji'un. May supaya sila makabalik pa Allah subhanahu wa ta'ala, magtawbat, mangannal pa Allah ta'ala, mangayudua pa Allah ta'ala, mag-istighfar, makapangyabot pa Allah ta'ala. Para man sin Allah ta'ala, wala nudiqannahum, balikan tanyo, pananamun na mo tuod sila sin siksa mababa, amunay musibah rin diya dunya, sabab sin kaligapan nila, sin dosa nila, duwaing pa in amuin, duwaing in amuin siksa labi dakula hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. May ta'yad to la'allahum yarji'una, supaya sila magtawbat, magbalik pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmat mga katao tayo manguran. Sampai lang Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, kitaan yung mga katao tayo manguran. Falawla annahu subhanahu yudawi ibadahu bil mihan wal ibtila latagaw wa bagaw wa ataw. Bangsad dyan Allah subhanahu wa ta'ala, di niya naubatan sin musibah, sin bala, in mga ipon niya, amun paratungan niya, in jumatu pa mga ipon, manusia, mag-anyaya na, magjaruhaka na, magtaas takabur na, magmaksiyat na pa Allah subhanahu wa ta'ala. Day para, day nga rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala, paaunon niya yung musibah, supaya panghimati, pagpatumtum, day nga kaligapan. Subhanallah mga katao tayo manguran. Hikmat yan mga katao tayo manguran. Nabang inisyabaran, gamayan, nakatumtum siya pa Allah ta'ala, kiara yaw kanya yan, inamuin musibah. Namataod biyan mga katao tayo manguran.
di mag-ibadat, di makatumtum pa Allah Ta'ala. Pero tungan sila sin Allah Ta'ala, musiba, na inang nabilal ha masjid. Subhanallah. Matod biya nag-happen. Nabiyan, mga katao tayo manguran, in musiba, hikapatumtum kay mo, sin pagtuhan, pag-ibadat pa Allah Ta'ala, labi marayaw din sin ni'mat, hikalupa mo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuman nyo at mga kataot ay manguran. Iniyan din nga mga hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. In musiba, hikapatumtum kay mo, hikapanghimati kay mo dengan kaligapan, hikasung sin pag-iman mo, pag-ibadat mo, labi marayaw din sin nikmat, hikalupa mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hikmat mga kataot ay manguran, hikaupat. Kahinapusan mga katao tayo manguran at walong ta second to the last ikalima tadkiru bidambi nitatub minha, pagpatumtum paipon hasupaya siya magtaubat simpardusahan niya. Subhanallah. May mga katao tayo manguran sabab in Allah subhanahu wa ta'ala unong niya pa mga bariman apabila piaratungan niya musibah rin dia dunya. Kita mimbaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Anas, sabda sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, idha arada Allahu bi'abdil khaira amsaka anhu ay idha arada Allahu bi'abdil khaira ajjala lahu al-uqubata fid dunya. Apabila kabayaan na sin Allah subhanahu wa ta'ala paipon niya in karayawan, lusun na sin Allah ta'ala in musibah rin diha dunya. Wa idha arada bi'abdihi syarra amsaka anhu bidhanbi hatta yuwafiya bihi yawmal qiyamah. Sumagawa apabila in Allah ta'ala mabaya kangian paipon niya, palayam-layamun siya sin pardusahan niya, di siya siksaon, di siya peratuhan musibah, sehingga mabut siya pa adlaw kiamat, dahin ditun siksa dakula hadlaw kiamat, wal iyadu billah. Nahangkan na mga katao tayo manguran, ini pagpatumtum, panghimati, dahil Allah subhanahu wa ta'ala in musibah, hasupaya kita magtaubat dayan. Biara sin ayat na sabutan nyo kaina, wala nudiqannahum minal adabil adma dunal adabil akbar la'allahum yarji'un. Parman sin Allah ta'ala kabalikan tanyo biya salawat, taan tutub pananamun na mo sila sin siksa magaan, mababa. Dahil di hadunya amunay musibah, duwaing bukun amuin siksa labi dakula hadarat sin Allah ta'ala. Kaya na nakita sin Allah ta'ala supaya kita magtaubat ba Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pabang kita di magtaubat, na amo na in madawhat ta, in kumugdan kato tanyo, in siksa dakula hadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan mga katao tayo manguran, hikmat sin amuin, pag paratong sin Allah subhanahu wa ta'ala sin musibah, hasupaya kita magtaubat, magpatikupo, pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makatumtum kita, aw hati Allah subhanahu wa ta'ala Tuhan Rabbul Alamin, kawasa. Subay kita magpatikupo, magpatihina, mag-ibadat, sumujud pa Allah subhanahu wa ta'ala. Kahinapusan mga katao tayo manguran, ikaunom, tadkirun ni'mah. Hangkan na inilaw ta, tingian, sintingian sadya, hikmat sin musibah, sumagawa murah-murahan papagbarakatun sin Allah subhanahu wa ta'ala apabila tanyo kabawbukan misan lang tatingian sadya yan sa di daarutan tanyo matungkad in katan hikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sangat makaingat in Allah subhanahu wa ta'ala tunggal siya in labi makaingat dayan. Kahinapusan mga katao tayo manguran, tadkiru bin ni'mah. In musibah pagparatong din ang mga hikmat niya, pagpatumtum sin nikmat yan din doon nakaburi mo. Amun kaya lupahan mo na piyagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Upama niya mga katao tayo manguran, nikmat pangatud ini biyan. Nikmat pangatud ini din ang mga salagbo-lagbo. Nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sumagawa maka-ajaib,
makainu-ino, inkahalan sin mano siya, di mag-ibadat po Allah Ta'ala, di magsambayang 5 waktu bilang pagsarang sukul niya sin nikmat, sin Allah Ta'ala, nikmat sadya, pangatod ini, di na masaypo, inlagbo niya mga kataw tayo manguran. Hika, tunay tanyo ingkatan, hajat tanyo kabuy, sab sin nikmat, pangatod sadya ini. Subhanallah. Na aun waktu, ihon sin Allah Ta'ala temporary, atawa lumabo in pangatod biyan, atawa malawa to din pangatod biyan, temporary. May ta'yat to, kung waktu yato ibalik sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kana naman niya tuod, katumtuman niya tuod, magsarang sukul siya pa Allah Ta'ala, biya inihati, in parasahan sinwayroon pangatod. Bang na hawak to na igin pangatod niya to sabsin musiba. Matawad biyan mga kataw tayo manguran. Na hikmat yan mga kataw tayo manguran. Doon na kayo natugsok, atawa na sudlak, atawa aun sakit yan, makalando ni stress sin mano siya, mabuta in mano siya biyan. Temporary. Di siya makakita. Na in parasahan niya yato, hawak to, biyalik na sin Allah Ta'ala in pangatod niya, kana naman niya to din nikmat ini, ay ikaw na ah. Alhamdulillah, biyalik sin Allah Ta'ala in pangatod ko. Makapatumtum kanya sin nikmat sin Allah Ta'ala, makapagsarang sukul siya. Hikmat, mayta, para tungunin musiba. Aun waktu, sampai makakita kau papagkahimumano siya, diatungan musiba, damikyan makapatumtum kayo mo sin nikmat, yan yaun kayo mo. Amun kaya lupahan mo ay mo na piyagsarang sukulan. Upama niya nakakita kau taurupang-dupang diyan. Haran. Inyad to makapatumtum kayo mo, subhanallah. In ikaw yan kawalaw nikmat, sin Allah Ta'ala, akal marayaw. Jatu. Subhanallah. Makapagsarang sukul kau, alhamdulillah ya Allah. Sin nikmat, akal marayaw. Subhanallah. Musibah. Piara tong sin Allah Ta'ala, tau duwaing biyan, nakita kau dupang-dupang biyan, naguhubo biyan, way badjo, makapatumtum yato kayo mo sin amuin, laong ta, nikmat kayo mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hikmat mga kataw tayo manguran. Nabiyan mga kataw tayo manguran, tumtumuntan nyo, in amuin, ayat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa in ta'uddu ni'mat Allah, la tuhsuha. Bang nyo itungon in nikmat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, di nyo yan mabista in taud. Habiya ini na mga kataw tayo manghuran. In taud sin nikmat sin Allah Ta'ala, amun di tanyo na masaypwa, di tanyo na maitong mabista, maka-ajaib tuod in kahalan sin manusia, di magsambahyang 5 waktu bilang pagsarang sukul niya pa Allah Ta'ala. Di mag-ibadat, di magagsinsara sin Allah Ta'ala, pagsarang sukul niya pa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nahangkan na ang waktu igon na sin Allah Ta'ala nikmat biyan, kalumura-murahan, makapatumtum kanya sin pag-ibadat, insubay siya mag-ibadat bilang pagsarang sukul niya pa Allah Ta'ala. Nabiyan mga kataw tayo manguran. Hikmat yan, sin amuin lang ta, musiba para tungon sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mura-murahan mga kataw tayo manguran. Amuin, hanugharaan kita niyo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kasabar, iban huwat-huwat, pakaniya, sin karayawan, sarta huna-huna marayaw. Amu yan mahal ka mga kataw tayo manguran. Amu hindi mapinda, in huna-huna tapallahu Ta'ala, kumangi biyayan. Misan na kita nag-iibadat, bang dia tunganda kita aramala musiba na sunog din hula tabiyayan, nalawa din panyapta, astagfirullahaladzim, na wala mo kaya ingatan, aun mga hikmat yato'y karayaw, bang musadya siyabaran. Nabiyan mga kataw tayo manguran, asupaya amuin madawhat tayong karayawan ito, sabaran ta pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, sarta maghuwat-huwat kita, karayawan tong basbahala. Iban di tuod mapindan huna-una tamang marayaw pa Allah Ta'ala. Sabiyay ta sin Allah Ta'ala diskudsi, ana inda zanni abdi bi. In ako, parman sin Allah Ta'ala diskudsi, uno-uno, in yangan-angan ka ko sin ipon ko, amuya tinhinangon ko.
Nabang marayaw rin angan-angan tapa Allah Ta'ala. Yaratungan ako musiba, buko ni karna, bungsi kako, atawa binsa na ako sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, sumagawa aw niyan hikmat biyan. Hikarayaw, insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil nga sabi, ito magsabar ako, magrida ako sin pakadaran biyan, nabang biyat tuing kaaunan mo, masannang kau, hawak to musiba. Subhanallah. Sumagawa, bangkaw nagmasukal, nagmatay pataas, nagbaga simbayho, nagdukduk sindaghal, nagsukna biyayan, simakat pataas bud, kaya tampat, bat siyukot biyayan, ang kanadiatuan musiba, na inyad to mga katao-tao, manguran amo na yato yung najulja na. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna izamal jaza ma'izamil bala, bunay to din lagbo sin tungbas bala, dahil doon nakantaan sin lagbo sin bala, musiba dumatong. Wa inna Allah ida ahabba qauman ibtalahum, bunay to din Allah Ta'ala pabilan niya kalasaniin manusia kauman, paratungan niya musiba yung mga manusia yan, paratungan niya bala, faman rabiya falahur riba, hisyusyo in nagrida, nagmalilla, nagsarakan, nagsabar pa Allah Subhanahu wa Ta'ala, na madawhat ng rida ko parman sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa man sakhita falahu sukt, wa man sakhita falahu sukt, hisyusyo in nagmasukal, hisyusyo in nagmasukal, nagsumlot biyayan pa Allah Ta'ala, na madawhat niya in bumsiku parman baita sin Allah Subhanahu, baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, madawhat niya in bumsi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Na mura-murahan mga katao tayo manguran pangayon tani pa Allah Ta'ala, in hanugharaan kita niyo kasabar. Allahumma afrig alayna sabra wa tawaffana muslimin, Allahumma afrig alayna sabra wa tawaffana muslimin, Allahumma afrig alayna sabra wa tawaffana muslimin. Nas'alullaha azza wa jal al-qabul, innahu waliyu dhalik wal qadiru alayh. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Salam dua na mo kanyo katan mga katao tayo manguran, am hindi ka magbati laol. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.